This is so crazy. This is big massive. Ibisamagwe bizamutse mu cyiciro cya mbere nyuma y'imyaka 9 n'imisago bitsinze amashitani y'umutuku, amashitani atukura, Red Devils, Manchester United. Ikipe ya Manchester United ibuze iki ko yarangije sezo imeze neza, ihagaze neza, itanga icyizere? Bigenze gute? Mbere y'iyi shampiyona umutoza Michael Carrick aragira ati uyu mwaka tugomba gutanga ibintu biri special. Ibi nibyo ugiye guheza abafana b'ikipe ya Manchester United biri special. Gutsindwa na Hull City ku gastade k'ibihumbi 24,900 n'imisago bakita MKM Stadium, ni stade nkuru ya Hull City. Ikipe irifashe kugaka n'ikipe ya Manchester United itera ibitego 2-0, umukino urarangira byose by'abadefenseri. Reka rero ungusuze cyane, urakaza neza no ku muryango DACCO Sport ya YouTube kugeza amakuru siporo umunota ku munota n'amakuru meza kandi agezweho. Amakuru yo ni menshi cyane, many updates, ariko uyu munsi aka kanya izi saa uya masegonda turatunguye cyane. Ntago bisanzwe, ntago bibaho, ibi ntago Manchester yabisobanurira abantu. Uyu mwaka abantu benshi bari bazi ko Michael Carrick kumwongereramo imbaraga agiye kuzamukana n'imbaraga zidasanzwe, akereka isi ko Manchester yagarutse. None ko mbona agiye gutangira sezo nka Robin Amorim basekaga bavuga bati uyu mutoza ntashoboye. Ese ko ndeba Robin Amorim byibuzo yanatangiye ananganya, uyu we akaba atangiye atsindwa nabi. Michael Carrick gufata amasezerano bya bigiye gutuma asubira inyuma bitandukanye nuko yarangije sezo. Ibi ni ibiki? Reka ngusabe gukora subscribe, reka ngusabe gusharinga, reka ngusabe gutanga igitekerezo cyawe muri comment section, likinga. Ikindi kandi reka twanzike twihuta cyane ko mfite iminota mike cyane itarenze 10 kuri kino kiganiro cya Manchester United. Manchester United itsinzwe ibitego 2 iby'abakinnyi. Umwe ni umunyasenegal bamwita Nobel Mendy wagitsinze ku munota wa 30 n'imisago. Ikindi cyatsinzwe ku munota wa 17 cyo bita Semi Ajayi n'umunya Nigeria w'imyaka 32. Abombi ni abadefenseri. Uyu we w'umunyasenegal afite imyaka 21, uyu bita Mendy. No kuvuga ngo ni ikipe ya Manchester United nubwo yatsinzwe yagerageje kwataka cyane. Ku rugero rwa 75 possession de balle kuri 25 iri ya kipe ya Hull City yavuye mu cyiciro cya kabiri, niko byayigendekeye biza kurangira n'umuntu ariko iwugumanye mu biganza byaho iranawurangiza. Yacishagamo ikabona a counter attack ikipe ya Hull City, ariko ukabona ko Manchester yakomeje kugenda iba muri defense y'iyi kipe ikomeza kwataka amashoti 21 mu mukino, ariko birangira nta gitego na kimwe yabonye. Very bad to ntaga bari clinical kabisa. Ntago arabataka bameze neza, ariko nanone ndagaruka ku gice cy'umutoza Michael Carrick, ndagaruka ku gice cy'abakinnyi bakinye kuri uyu munsi. Nta gisobanuro na kimwe ushobora kunsobanura yuko Manchester niyo yakinisha ikipe yayo ya kabiri cyangwa se ikipe idasanzwe ikina nk'iya mbere yabura insinzi. Reka tujyanirane. Lisandro Martinez ntago yari mu kibuga, Kobe Maino ntago yabanjemo, ariko ni ikibazo cy'umutoza, ntago ndibuze kugishyira ku mukinnyi. Ikindi mu busatirizi ntago n'ubu ndumva ukuntu uwo bita Patrick Dorgu abanza mu kibuga hari abakinnyi. Uwo bita uyu mukinnyi Benjamin Sesko umwataka yabanje hanze. Ibi bifite ikihe gisobanuro? Ni ukuvuga ngo Manchester United uyu mwaka ikintu yari yaremeje cyangwa se yari yaremereye abafana bayo itangiye kwerekana yuko hakirimo ikibazo. Nibyo twasoje sezo tuvuga ati Manchester yahagaze neza, ariko bamwe muri twe twarabirebwa tukavuga duti Manchester ntagira dukomveka. Ikimenyimenyi baravugaga bati Michael Carrick mu amasezerano, ariko abenshi bakavuga bati nago Michael Carrick bihagije, ntago Michael Carrick araba wa mutoza gutoza Manchester. Manchester ni ikipe nini, Manchester ni ikipe ikwiriye umutoza munini. Michael Carrick yego yitwaye neza muri no minsi yahawe aya meza agera kuri 4 yahawe Manchester United, abasha kuyivana ahantu hatari yeza cyangwa se aho wabonaga ko ntago byari byiza cyane, buretse ko ntago byari nabibi cyane ugereranyije, ariko ayijyana ahantu hesha. Abandi bakavuga bati yahinduye formation, ndavuga philosophy akina ibyo Manchester yisanzwe ikina, identity yayo mu mikinire arayigarura. Ariko nanone reka nkubwize ikintu kimwe, ya winning spirit Manchester yari maze kugenda igira bisa nkaho
uyu munsi wa mbere ifite imbaraga nkeya. Ese kwaba ari ugutakaza Casemiro Enrique? Niki kibuze? Niki gitumye urugendo Manchester yaratangiye? Niki gitumye Manchester yaravuze ko mu myaka 3 iri imbere igomba gutwara igikombe gikomeye? Niki gitumye itangira sezetse ngo n'ikipe mu cyiciro cya kabiri imaze imyaka 9? Manchester mu kibuga urayireba ukabona ko ibyo yakenaga mu mwaka ushize haraburamo ikintu. None se reka mbabaza, iyi Manchester nakomeje kuyikurikirana mu kibuga irimo irakina, ntago wakiyamura ubwiza bwa Kobe Mayino, kubera ko ntago uri buze kumwanga ngo Kobe Mayino ngo yarakirushye. Kobe Mayino ntago yigeze abona umwanya wo gukina mu gikombe cy'isi. Kobe Mayino yakinnye 0 minute mu gikombe cy'isi mu Bwongereza. Kobe Mayino yagombaga gukina, yadizavingaga gukina uyu mukino. Ntago uri buze gusobanura abantu impamvu afashe uwo bita Santos na Teramans na Bruno Fernandes ukabashyira mu kibuga ku mukino nk'uyu nguyu ikipe ntoya. Wenda harimo kunegrija match, ugafata ikipe umukino nk'uriya ukaworoshya, bya bintu by'umutoza muto utaramenya gutoza za kipe nyine nini. Ariko ntago ntekereza yuko Kobe Mayino watweretse ko afite ubushobozi bwo gukina muri la mediane ibintu bitandukanye n'iby'undi mukino yose yakina muri Manchester United, ngo byiyambure ku mukino ufungura shampiyona, ku mukino ugomba kwereka abafana ba Manchester yuko izanye icyizere. My God, sorry Manchester, sorry. Ibi rero ni bimwe bigaragaza yuko rimwe na rimwe ushobora kubona amahirwe ukayaterera inyoni. Michael Carrick, nongere mbigusubiriremo, warubonye amahirwe. Michael Carrick wagaragaye kuri bande touche, uri mugaragara yuko byagucanze, wabuze igisubizo, washobewe, wakoze amaramplacement force kugira ngo urebe ko hari icyo wahinduramo, ariko n'ubundi umurangiro umukino birangiye ibisamagwe bikugaritse. Igisamagwe kigaritse amashitani y'umutuku. Manchester ntago yari nziza cyane ku rwego rwo gutsinda, yari nziza cyane ku rwego rwo gukina, no ku rwego rwo kudefanda yagiye itsindwa ibitego by'imiterekano bidasobanutse. Ntago ari cya gitego cyateguwe cyane no kurangara. Ibi bisobanuye iki rero? Harimo kwirara. Manchester kabone no bafite amateka rutaye amakipe yose yo ku isi, Premier League ukuntu yubatse ni shampiyona ikinwa n'amakipe 20 yose. Iyo urangaye gatoya, iyo witaga yayindi wasuzuguye igukoraho, nase nitangiye itakaza amanota 3. Abafana b'ikipe ya Manchester United aho muri comment, Michael Carrick ikosa yakoze rikomeye cyane. Iki kibuga cyagomba kubanza mu ngabo bita Kobe Mayino. Icya kabiri, ntabwo ntekereza ko Benjamin Sesko, Mathias Cunha, Brian Mbeumo batagomba kubanzanyamo. Teramans we ntago mudoutinga, ariko Santos ndadoutinga. Wari gushaka uburyo wubaka ibintu byawe ku bakinnyi ufite bikaguha umusaruro hakiri kare, kuko Kobe Mayino ni umukinnyi umwe mu bufite beza muri mediane bashobora gukora transition rapide muri ya mikino yawe ya Manchester United yo maje direct, bashobora kugufasha kugumana umupira, bashobora kugufasha gusohora umupira, ushobora no kumuha konsinya agakina nka sitting midfielder kandi akabishobora. Hari ibintu byinshi cyane Santos ataramenya by'i Manchester, bisaba igihe, bisaba adaptation, bisaba urugendo. Nanone kandi iyi Manchester ntago bihagije, birimo biragaragara yuko iyi Manchester United efektifu yayo iracyakemangwa. Ntago ushobora kumbwira yuko ushobora kugira icyuho cyuko gato cyane, abakinnyi bake cyane, kubera ko Amadi atabanje mu kibuga, kubera ko Benjamin Sesko atabanje mu kibuga, kubera ko Kobe Mayino atabanje mu kibuga, ndetse kubera ko Casemiro Enrique yasohotse muri Manchester, bishobora kuguteza gutakaza umukino wa Hull City. Ikipe ivuye mu cyiciro cya kabiri, wabaye wa gatatu. Remember that
don't forget last season wabaye wa gatatu. Ubwo bisobanuye iki rero? Uyu mwaka wagomba kuza uri umukonkira, uri umukontenda, uri umuntu umwe ku gikombe ugomba kugihanganira. None uje utsindwa na Musanze, ukubiswe na Musanze. Michael Carrick, you deserve inkoni. Uradeservinga kwicara muri dressing room ukaganirizwa, ukerekwa ko ishyamba atari ryeru. No mu mwaka ushize Manchester kugira ngo yisange iri gusiragura mu minsi ya nyuma, kugira ngo irwane no kugira ngo igere hariya, nuko yatangiye inganya cyane. Amorim ntabwo yatsindwaga cyane, ariko yaranganyaga cyane. Ariko we wanabyumva ukavuga ati swad yari nshya. Ikindi cya kabiri, nubwo swad yari nshya yagomba kumenyerezanya abakinnyi, ariko iyi Manchester United, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu, abakinnyi benshi ba Mazarawi, Maguire, aba bakinnyi baramenyeranye, nta rwitwazo. Ntabwo Hull City wabona ikintu kimwe wavuga yuko wasobanurira abantu ko cyatumye gutsinda. Manchester agana gusa I told you last season, nubwo watsindaga game imwe, game ebyiri, game eshatu, naravugaga nti Manchester ntabwo irabona imikinire yayo yo gukina. Ariko uyu munsi byibuze, nubwo batsinzwe, byibuze urabona ko hari ibyo bakina. Reka tunashime Rashford yagarutse muri Manchester United. Umukino we wa mbere yaje asimbuye. Rashford wiyemeje kwambara 9 muri Manchester United yagarutse, yaje. Naho bakinnyi bashasha nagiye nkubwira Santos, Yuri Telemans, ariko uwo bita Carlos Bareba we ntago arajoininga. Ikindi kigaragara cyane, hakenewe imbaraga zikomeye cyane nyuma yuko bigaragara yuko ese Bruno Fernandes nazanya nanirwa, ninde uzajya ukina? Mason Mount yibera mu mvune, cyo bagitekerejeho. Ariko nanone Carrick ereza umwanya Benjamin Sesko. Niba ushaka uyu mwaka biza kugenda neza, Benjamin Sesko mu mwanya ukinisha umwataka, ufata uruhande rumwe uruhereza Matheus Cunha, urundi uruhereza Bryan Mbeumo, ubundi ukine ikipe ikina neza, pana gukina ikipe iri force. Kuri stade rero MKM ijya 24 n'imisago na 900 n'imisago, ikipe y'ibisamagwe Hull City yandagaje Manchester United Red Devils ku bitego 2-0 ku mukino wa mbere wa Premier League 2023-2024 season. No kuvuga ngo 3 ya mbere Manchester United irayatakaje, no kureba imikino igomba gukurikiraho. Ariko se aho muri comment, Manchester iratanga kazoza? Manchester muri kubona izagaruka? Manchester muri kubona bitazagorana muri uyu mwaka? Ese Manchester uyizeye ku rwego rungana iki muri uyu mwaka w'imikino? Reka rero mubwire ko aka kanya aho muri Manchester barakifuza nimero 3, aho musimbura mwiza wa Urukisho, ariko nge mbona Patrick Dorgu bagakwiye kumushyiramo imyumvire yo gukina nimero 3, kuko n'ubundi mu Butaliyani yarayikinaga. Birashoboka yuko Patrick Dorgu yaba nimero 3 mwiza, aho kugira ngo ujye kwiruka kuri ba nimero 3 wanabuze. So niki rero, reka turebe mu gihe cyose Carlos Bareba azaba muri cya kibuga, turebe mu gihe cyose Lisandro Martinez azaba yagarutse, turebe mu gihe cyose Amad Diallo azaba hari na Rashford babanjemo, turebe ko wenda Michael Carrick Manchester umukino ukurikiraho izaba iwutsinda. Reka ngushimire cyane rero, reka ngushimire cyane. Gusa nyine habaye disappointment, turatunguye byatari tubona Manchester United itsinzwe n'iki kipe yo mu cyiciro cya kabiri, ivuye mu cyiciro cya kabiri. Hull City imaze imyaka 9 mon cher itabona Premier League, itayiherukamo n'imisago. So Manchester mwihangane, football c'est pas la guerre, habaho gutsinda, gutsindwa, kunganya, ariko nanone hari nibibaho kubera impamvu zawe bwite. Amashoti 25, 21 wayateye ariko nta gitego wabonye. Urumva ko uyu munsi ntabwo wari mwiza cyane mu bijyanye no gusatira cyangwa se gutsinda ibitego, bitandukanye nuko wabarangije umwaka umeze. Mu mwaka ushize wabonaga imipira 4
itatu ikajya mu izamu cyangwa se ibiri. Uyu munsi imipira 21 nta n'umwe ugiye mu izamu, imwe yagiye hanze, indi bayishose abantu bayiburutse nyine babaye amakliyarensi, iyindi 5 yagiye mu izamu bayikuyemo. Ikindi kandi navuga gikomeye cyane, possession de balle wazamuye urwego no kuri gukina byibuze 75 aho kuri 25 ka Harris ariko birangiye utsinzwe. Ugomba guhindura iki? Ugomba kumenya mu kigenda ikurikiraho. Reka mbashimire cyane rero, musabe gukora subscribe niba bwa mbere cyangwa kunzwe dukora, musabe gusharinga, likinga, gusiga igitekerezo cya mu comment section cyabonye kuri Man U uyu munsi. Ikindi kandi ndakwitse ko ni DACCO n'umundo mwigi merekere muri bombe. Diamond Football is always my life. Na DACCO na rogo Imana ikomeze kubana nawe amakuru ya siporo yo nakagaruka. Ciao ciao. Bye bye. Hasta la vista. Bye bye.